مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله الحبيب محمد الهدار من علي شبكر بن سالم ثم إلى الوالد أحمد بن عبد الله ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkuru ora bisa nyukuri Allah ing Gusti Allah. Sapa sing ora bisa bersyukur man wong la yashkuru kang ora bisa syukur sapa si man ora bisa syukur annasa ing manungsa. La yashkuru ora bisa syukur Allah ing Gusti Allah sapa man wong la yashkuru kang ora bisa syukur sapa si man ora bisa syukur annasa ing manungsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu taeko cak orengne ka syukur ka Gusti Allah mun orengne ka ta syukur ka manusia. Maka penting belajar syukur ka manusia ni karena bentuk syukur ka uleban mancinengan asyukur ka Gusti Allah yang kibane kayak buktiaki kalaban asyukur ka manusia. Asyukur ke guru, alhamdulillah andi guru beri ilmu dari Gusti Allah keng lebat lesana para guru. Asyukur ke Gusti Allah, alhamdulillah Allah taala sanyiptaaki kawuleban panjenengan. Bentuk asyukur ke Gusti Allah, asyukur kering sepodua. Anishkurli wali walidaik. Asyukur ke kangko ban asyukur kering sepodua. Mon kita hanya mon orang kele tak bisa asyukur ke Gusti Allah. Napa nyaman kita asyukur ke manusia, maka orang ini kita nyaman asyukur ke Gusti Allah. Ben perleka onengin setan ni ketocukna orang ini supaya tak bisa asyukur. Tocukna kufrun ni'mah. Nah asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala ni kebanyak macam. Asyukur ni kebanyak macam. Apa syukur benika? Sarfun ni'mat lima khuliqalah. Mempergunakan nikmat kang kuina pas semestena Gusti Allah abri nikmat. Allah Subhanahu wa taala abri soko. Asyukur dekat Gusti Allah soko ni kedar macaran gunaki jalan ke tempat sesae. Allah Subhanahu wa taala abri kopeng, kenikmatan kopeng. Nikmatlah kopeng nikah. Bayangati sampean bisa tak iding apa. Cabut nikmat kopeng sampean tak bisa mireng apa sama sekali. Jadi Android layar sentuh. Woi tak toleh jajal tulit. Dan maaf. Wah, berarti nikmat kopeng je mulai tak ada lah. Jadi layar sentuh. Beri nikmat merepat, beri nikmat kopeng kang kui apa? Guna aki ngedingaki nasihat, solawat, bacaan Al-Qur'an. Gusti Allah abri merepat, Allah taala maha suci. Tak mungkin abri merepat gunaki untuk cuma nyongok TV melolo. Gusti Allah maha suci. Tak mungkin sampean abri sarong de orang maksudnya sarong kanggo salat bener kanggo serbet. Nikah bentuk asyukur. Orang abri sajadah ke sampean gunaki kanggo salat sajadah nikah bentuk sampean asyukur ka orang nikah gunaki salat. Beri saja lempet ke bayi bental, lempet ke bayi bental. Tak ada kena beri ke bayi lapa-lapa jahil malolo bisa sampean.
Ya, jadi asyukur ini adalah mempergunakan nikmat kang kuina pas semestinya Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Beri soko bal-balan, tok jalan kelangker tak kuat, ke pengajian tak kuat. Beri mata, HP tok lom semalam. Pas bila senyong Al-Qur'an kudu sampeyan. Dalam sehari semalam memanteng mushaf Al-Qur'an berapa kali. Janji tak sekali deki kulit panjenengan. Deki mulai cabut nek mata-mata ni ke kerasa sambian pun. Dek remah raja nek mata nika. Sebab kulit sambian ni kata oning ke berempat regena rakerana nikmat sehat kecuali sakit. La ya'rifu qadra sihah illa al-marad. Sobung saoning sebelum pelarang regena sehat kecuali mulai sakit. Deki tahu regena larang sehat dia tahu. Mulai sakit. Cuci darah, gagal ginjal, rematik, banyak buah-buah. Imun ngobu sape, abu duan, ngobu penyakit. Nah, mereka nikmat sehat ni adalah nikmat paling raja. King banyak orang tak bisa mempergunakan sehat nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu." Berdedu nikmat sekak di madu nikmat ni kebanyak orang tak bisa mempergunakan, jadi tertipu kelebihan du nikmat nikah tak bisa pergunaki dengan sebaik-baik mungkin. Nikmat dua nikah, nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat sempat. Sampian sehat king tadi kesempatan tak datang ke majelis pengajian nikah. Oh tak berkesempatan berdeabek tak sehat tak detiki ya. King cuma banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan, padahal kesempatan tak bakal beli dua kali. Banyak orang memuang kesehatan, padahal kesehatan ni kebila pun sakit angil sesehat boleh. Nah, bentuk cuan daripada setan, manusia ni kesekira tak bisa syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tak apal kapi tinggal Quran. Apal kapi. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dabun Gusti Allah, la in syakartum nek sira kabeh gelem syukur la azidannakum yaktini teman-teman bakal tak tambahi. La azidannakum yaktini teman-teman bakal tak tambahi. Gusti Allah ada beda dua taukid ika dinto Pak. Mestena mon cara bahasa, segi bahasa. La in syakartum mon beun asyukur jawabna azidukum cukup. Kake mon asyukur ka engko tambah nabi engko. Wajar monan pun kata-kata niki mon wajar pun biasa. Kake mon asyukur napa? Tambahna. Tapi tak cocok bereng jawaban. Dari Gusti Allah sampean tak kok tak percaya. La in syakartum beri dua tahu kita la azidanna allamah git'ah minal gosam annuna litaukid yaktine ki teman-teman saumpamana tahu sa annun la azidukum cukup atau be azidannakum cukup beri dua la azidannakum. Mun kula ban panjenengan asyukur dengan sebenar-benarnya asyukur ke Gusti Allah, Allah taala tak bakal carpak. Allah Ta'ala tak bakal congoco la azidannakum tambah nabi engkau seneka dan kadang ring bini tak gelem suara syukur seneka punya syukur kakian dik laki dia syukur rongku tambah ibi pangeran selake tambah bini boleh jauh tak syukur tak tambah aja bener seneka maksudnya cek tak kok syukur pangeran kok tak syukur kok tak tambah tang laki. Asyukur ke Gusti Allah nika mempergunakan nikmat kang kuwi semestinya Allah taala beri nikmat. Cuma sebaliknya wala in kafartum kaulibun panjenengan mun mengkufuri nikmat. Apa mengkufuri nikmat dia? Tak pergunaki dengan sebaik mungkin nikmat dia. Beri nikmat mata, beri nikmat kopeng, beri nikmat deki mula kecamatan kata suhur deki cerda kaki deki. Mula ngolde kecamatan dero belerengan wis
anu cong mun mece kok kepelengan kecetak orang mulai tak anu pun Pak sarapan nih orang kau bilang jarang penyakit macam-macam nih Mbak Abdullah nih sampai sepo mece Quran tak kece merebatan kalau saya tak bisa nih melepu bola ke jerum nih tak bisa nyapo dodok nyapo mancing nyapo jerukong kuat mbak sehat sarap betul arah parengko nanti punya syukur ke Gusti Allah jajal sih dia nih biasa nak laku oleh seketebu lah 30.000 pas oleh 5.000 hutang ngocak tau oleh apa-apa oleh berempat laku do tau oleh apa-apa tak nemu rezeki cak le terus kaki anya benar aja rezekinya apa cek kula bi sampean niki beranggapan atau berasumsi bahwa rezeki niki saya ada ilmu niki rezeki daripada esare nanti tiba punya syukur cek ngersulo syukur ke manusia ini kebentuk syukur ke uluman jenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekelangkong Pak Ustad, anak kula pun lek buruk bi sampean. Alhamdulillah anak kula bulang bi panjenengan ilmu agama. Sekelangkong Pak Ustad, salame Pak Ustad tak syukur je nyaman. Polon mulai nangis lek pedung Pak Ustad ta. Salah tak beri apa. Orang kono bila ni kan senika Pak. Kula kenga orang jongkang, kendeng, pendem dididik mekol puhung ke kiai sebelum pergena puhung jaga karo mele puhung sebelum pergena puhung king cuma karena asokor ke guru abri puhung keng bongkeng juga orang kona bilan mandi pungan apa cong cek kei jena bagi ke pak guru nah ya buntu mon makin cek tebesaki 5 tahun wes tak melo kapi le korang asokor kula panjenengan padahal pun mau nebitong nikmat Gusti Allah tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun kula ben panjenengan sedaja mitong ka nikmat Gusti Allah la tuhsuha tak bakal mampu mitong ka nikmat Gusti Allah. Cak bitong syukure, ne bitong ada mana nikmat Gusti Allah. Bitong cak bitong Gusti Allah ada bu wa in ta'uddu mun kaki mitong nikmat Allah situng nikmat lah ngakui mufrad Gusti Allah bener ni'am Allah pan berempat nikmat situng nikmat Allah siji nikmat Gusti Allah la tuhsuha ora bakal mampu cecel bitong nikmat Gusti Allah situng sebenarnya mata akedep mun saumpama sampeyan suruh mejer sakedeban 1000 kelar sampean mejer sakedeban 1000 iman teli ketok deh ya sambian seki-seki tok harus akedep le berapa kali kaki akedep sehari sama malam rek bitong tak bitong padahal nikmat dan kadang karo sakit 2 hari bila tak nemu beres aja no lah tahu kok tak nemu aja abek yomek bi pangeran aku main ngoceh yomek ya Allah sakit 2 hari saja nikmat si puluhan tahun nak elang ki baca sakit ni baca lemes tu jangan baca siapa manusia sakit panas kanjeng Nabi sakit kia keng tak sakit ngak sakit sambian Pak kanjeng Nabi sakit merepat engki sakit merepat keng tak keluar bilen kanjeng Nabi sakit panas sar kanjeng Nabi namun kadung sakit Pak kanjeng Nabi ini kejugan sakit keng sakit kanjeng Nabi ini kebening ngurangin dosa ngangkat derajat mun kula sampean sakit ngurangin dosa sebab kebanyakan dosa oleh karena kadin to asyukur dekat manusia syukur ke Gusti Allah kelaban syukur kering sepodua sekelangkong bu embuk semelair sekelangkong guru-guru semelain sekelangkong bapak-bapak sing ngene senekel wah odik bi TV mun setia kakek lahir dari embu no di TV syukur ni penting dalam Al-Quran syukur ni paling saya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur i'malu ala Dawud syukra i'malu beramallah kalian seperti halnya keluarga Nabi Daud ahli syukur dekat Allah Subhanahu wa taala alama an'ama bihi alaikum fid dunya wad din atas apa saya beri ban Gusti Allah baik urusan dunia atau urusan agama kula bisa beri nikmat Islam tak pernah minta Islam tapi beri nikmat Islam di Gusti Allah alhamdulillah
beri iman bi Gusti Allah mulai lahir sampai makin tak pernah rasa minta iman ke Gusti Allah baru kena serah baru kena orang tua bah setiap orang yang beriman setiap orang yang Islam ke Gusti Allah baru kena orang tua baru kena guru baru kena guru sampai tembus ni ke dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kula ben manjenengan tak ada Kanjeng Nabi dari kamu dengan cara salat mun tak dari Kanjeng Nabi dari kamu kalau manjenengan oneng cara ibadah mun tak ibadah kala ampun contoh akitine Gusti Kanjeng Nabi syukur ke Gusti Allah syukur ke manusia khususnya lebih-lebih syukur ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur ni kak penting orang makin pun tak kelima syukur kelaban syukur oleh tanang Allah Ta'ala beri tanang apa bantu na tanang ria syukur tanang bantu da orang tandi bantu ke anak yatim salaman kereng tua salaman ke kanca ini ke bentuk syukur tanang syukur ate cek sampai sombong ke Gusti Allah nah orang yang beri kesehatan tak solat padahal yang beri sokoh padahal beri tanang untuk ngangkat tanang kedua untuk tanang dua lagi untuk takbir beri sokong untuk solat Jumat untuk berjamaah tak solat berarti tak syukur ke Gusti Allah ya beri kekuatan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kullu khairin ni'matun nikah adalah bentuk nikmat daripada Gusti Allah sikap di makaul manjenengan wajib syukur dekat Allah Subhanahu beri kebagusan bisa ngaji bisa solat berjamaah aneka kebagusan dari Gusti Allah saya rasa kenceng sampean bisa solat berjamaah Gusti Allah syukur ke Gusti Allah mun mari solat alhamdulillah karena benyar yang tak mampu ngelakuin solat kula ban panjenengan bisa solat alhamdulillah syukur ke Gusti Allah alhamdulillah termoga kula panjenengan itu yakin orang-orang yang ahli syukur ke Gusti Allah amin syukur ke manusia inggih syukur ke manusia enggak orang yang beri sombongan dulu monggo amale beri 1000 matur suwun beri neng 1000 je lah komo lah beri 2000 sakelangkong matur selamat ta perjalanan matur anu lalu baca kudu syukur ke manusia berarti syukur ke Gusti Allah 1000 kali sampeyan syukur ke Gusti Allah keng tak syukur ke manusia tak yang ke syukur ke Gusti Allah berarti mulai mangken tore belajar syukur karena Kanjeng Nabi ada la yashkurullaha man la yashkurun nas orang rete kocak syukur ke Gusti Allah mun tak bisa syukur ke manusia tujuan daripada setan wa qalilun min ibadiyas syakur sekira manusia tak kelima syukur ke Gusti Allah mula tak syukur wala in kafartum ya jelas inna adzabi lasyadid bekal oleh adab daripada Allah Subhanahu wa taala sampeyan beri orang pas orang gelak tak matur syukur sampeyan bekal ngocah ada syukur kali benar le beri bantu le bede kurang apa engko sengak kake ya tak lemah syukur dah sampeyan pe ngancam kok pas kula bisa minta syukur ke orang lain manter dan tak boleh tamberi nabi engko apa sebab tak syukur termuka sekonek titik ilmu si manfaat termuka kul panjenengan dicatat orang-orang minasyakirin amin Allahumma rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin termuka kul panjenengan tergolong orang-orang syakirin orang-orang syukur dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.